La vejna tecilo Çapkaniyen sümbülü Jindi de bu hare Gurbetina gel yapir La vejna tecilo Sınarula din sümbülü Katrina dene yara Derye aslan derye cafer Rezozani yan vedike Derye kızına derye mate Rezozani yan vedike Neşta gever reviyane Lavadili febedike Gezeri çayı murit şerbana fe meyvan dike Neşta gever reviyane Lavadili febedike El yaşini kola kervan Zarin roji meyvan dike Bülünde bedeve cilo Cilo, cilo, cilo Beheybetu pırasine Cilo, cilo, cilo Darin teasine Cilo, 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 cilo Tehembes kırteva Rusya radyoyu dengi geldi ben. Şinavendar uçağın radyoya denge gelden baş yürü 24 cotmeye 2023 şemli Brüksel'e saat 11 Ahmet'e 12 Godarin Jemen uçağın dinavarojede peşkeş biken demdem azadi araya ver apuya. Leherema Merdine tevgera leşkeriya devleta Türk devam dikeli guri çapkaniya khojihi le bago kele aliye dera çomera evse rojin tevgera leşkeriya devleta Türkiye dijmen leve devere xwe biciştike de heman demede hadzanin balafren keşfeli ser hereme dikere. Pispore şere cihani uzaniyare siyasi Amerika doktor Turo Rejrovji tevlive pevaji bu gotriya aşçıya da azadkena Brez Abdullah Öcalan re derbastı be. Dengvadana pengavaji Abdullah Öcalan ra azadi ji perskrekra kurtre çare seri her diçeli cihane berfrehdi be. Pispore şere cihane uzaniyare siyasete ya Ameriki Doktor Turo Redrov ji tevlive pevaji bu. Doktor Turo Redrov ku gelek carveke ahatman beştari konsey mafe mürvan aneteveni yek buydu be. Zaniyare siyasi baldikşine ser erken saziyen Avrupa u dibêje divê enstitûyên Awropî daxwe ji Tirkiye bikin ku peymanên beryarniha îmze kirine û ew bi xwe jî parçeyek ji wan peymanan e bicihbîne. Tecîdeke weke tecîda li ser Birêz Abdullah Öcalan di nava xebatên tu welatên Awropayê de cih nagire. Tirkiye bi berdewamî gelek qanûnên navnetewî bin pê dike. Qanûnên xwe jî û yên Awropayê jî bin pê dike. Pisporê şerê cîhanî bi berdewamî bi bîr dixe ku ji aliyê hukûqî ve mafê tu welatê Rojavayê nîne ku keseke birevîne û li giraveke dîl bigire û bi salan rê nede ku parêzer û malbatê xwe re hevdîtine bike. Ev pêkanîn bi temamî bin pêkirina hukûqa navnetewê ye. Di esasê xwe de ev pêkanîn di bin pêkirina mafên bingehên êm mirovan e. Heger dewleta Tirk bixwaze bibe dewleteke rewa û xwe wek dewleteke Awropî bibîne divê pêşî rêz bide mafên mirovan êm bingehîn. Zanyare siyasiye Amerikî destnîşan dike ku rewşa heyî ku rêber apotêdeye xizmeta aşçiyê nake bi 10 milyonan Kurd Öcalan wek serokê xwe dibîne. Gelê Kurd nizane serokê wan baş e yan nexweş e û malbata wî nikare agahî jê werbigire. Aştî bipî awayî pêk naye. Doktor Turo Rejrov herî dawî têkane riya fikir û çareseriya rêber apo destnîşan kir û got yêkane riya çareseriya pirsgirêka Kurd hevdîtina bi Birêz Abdullah Öcalan re ye û têkane riya çareseriya pêşxistina diyalogê bi vî re ye. Öcalan ji şexseke mezintir e sembola fikreke mezin û girîng e hûn nikarin sembolek li pişt deriyan ve şêrin hûn neçarin Öcalan û fikrên wî ji bo paşeroja me azad bikin. Xelkê Şengalê got ger em îro ji bo azadiya rêbera bu têkoşiyê nekin wê şengal ji destê me biçe. بك أم محتاجية كي بين إيرو أم بارحسنا خدكن أم كارن إيرو الشنغال در حد بنذن مثلا أم زانن بارحسنا ما أشمايا
یک یا مثلا ناروی و مثلا موسانا هلی براستي ام بيشن وك سروكاتي نفقتش ملتي ازديرا افهم لا مهمه و ازاديا سروكاتي بل كشمو ملتي ابن دسرا افتشتكي جلكي مهمه او شي وك اب ازاديا سروكاتي فاجريدا سروكاتي وقت اغوتي حبال بي وغريدايا نها چاغ انوان وغا مشات كن انوان مظاهرات شدن او في سبيل بقيها جي بلند بقيها جي سروقاتيه جي براستي مثلا دا امجي انها امبيجن سروقاتي راسا انها ابوابنا چند سال الحبسه دا راسي هدان هو وي فكري خو الحبسه جديد ماشينه سيرفي فان ملت بن دست تشتكي بسر خوبه انه وقا كم چلو بجن اداره ما داتي ہے لازم اداره داتي چاقي کا وسا شيوي فكر فلسفه سروقاتيه شيوي ام الويدا ميدا امن نزان بن راسي ال 2014 دا يعني وي فكري وي فلسفه ام قشنا بمرحله ام قشنا بالنتيجه براسي هدان هو امش خبر مسركدينا ام وي فكري خبر بماشين وي ازاديان بماشين اش خبر مسركدينا ما براستي الشنغالي دا وشنغال بما شنغال اوان نابي بلا چند دنيا عالم هم زانب انه مثلا مجي اراده قلبردا هيا ومجي شهيد داينا ومجي بلا خسر يقع ما هاي البرده ام بيوي شغلك چنا بيا الا بيرادا مجيبي ام شنغال بدسته کسی و ناس بیرن وقتی جهة کی مانینا وطنا کی مانینا غیر شنغال نتی ونهم ام بمرنجي هر ام اي شنغالن هر وقتی ام اي في آخینا جی آزادیا سروقاتی را Danışnası Haçtaniya Doza Kobaneli kampusa girdiga Sincan Hatepekani danışnada siyasetmedara Kurt Aynur Aşan Ahivi Gut Kumpas u eriş ve nekaraben karen HDP kriminalize u reşbiken Aynur Aşan aynı zaman ku dozger hevdide ku xabat elmeyen legal illegal nişan bide u gut rexistiniya jina çima suce u leguri kijan kanun suce projane se çarjın tene kuştan em duxwazin kuşjin xwe birêxistin bikin û xwe biparêzin ev ne sûce Aynur Aşan di berdewamiyê de got dozger îtadike ku tevgera jinên azad tê ja di nava KCK de cih digire gelo dozger çawa ispatgiriyê ku tê ja girêdayî KCK ye dozger bêyî ku delîleke nîşan bide tê ja îlegalize kiriye tevgerek çawa dikare 20 salan li pêş çavên herkesî bi awayeke îlegal tev bigere divê şandiya dadgehê ve îdayê red bike balkêşe dozger pergala hevserûkatiyê ji wek sûç dibîne ev çawa mantıqe ev çawa zihniyete daxwaza ji bo civakeke demokratîk e dozger nikare tişteke îlegal ji van daxwazan derxîne Aynur herî dawî got rejim guhertine û qedera Türkiye xistin destê yek zilamî de bi vê rejimê re tevaya Türkiye kirine zindan hejmara girtîgehên Türkiye du qatî ji zanîngehan zêdetirin gelo li welateke wiha dikare qala demokrasiyê bêkirin ji bo ronîkirina bûyerên Kobanê HDP herî kêm 13 pêşnûme dane parlamentoyê teva hatine redkirin gelo kî naxwaze ew bûye ronî bibin divê şandiya dadgehê vê mijarê baş binirxîne sucdar ne emin ne HDP'ye desthilatdarî û partiyên li dora wê kombûne 26 girti xistin qawuşa deh kesî de Parêzer Meral Kaban û Abdulmecid Yıldırım ji bo hevdîtina bûvekilên xwe re di hejdehê cotmeyê de çûna girtigeha Akîsar Tîfatê piştî hevdîtinê gotin rêveberiya girtigehê 26 girtî xistina qawuşa deh kesî de Parêzer Meral Kaban got müvekkilên me diyar kirin ku qawuşa wan cihê deh kesan e lê 26 kes di qawuşeke de dimînin girtîne çarin li erdê razin piraniya girtiya 30 salin di girtigehê de ne piraniya wan jî nexweşin pêywîra dewletê ye ku şertên li gorî rûmeta mirovên dibin çavdêriya wê de ne pêk bîne mixabin dewlet vê berpirsyariyê xwe nayîne cî divê demil dest mercbên başkirin xuşka girtî Selman Gülbahçe Ayfer Gülbahçe jî diyar kir ku birayê wê li girtigeha Akîsarê Manîsa tê girtin û got ez bi telefonê bi kekê xwe re axivîm kekê min got em 26 kes di qawuşekê de tên girtin girtiyê nexweş hene û zihniyetê
و زحمتی دکشینن ام نکارن بهنه بستینن ام وکه مالبات بفکارن دوه اف برسکرک دمن دست به چاری سر کرن ام دخوازن رای گشتی دوه مجاری ده هستی آربه هزین شام حلب ایدلب و هما توپاران کرن و گلک بیریندار هنه لگوری ناوندا چاودری مافه مروان آل سوریه سهره و سبه هزین حکمت شامه بگولین و بیسان در دورا دانا و ترمانین ام باکوری ایدلب توپاران کرن سهره دازانین کو در انجام توپاران ده گلک از بیریندار بون هر و هزین حکمت شامه گنده توامه یه روژاوای حلبه بموشکن نابالمه توپاران کرنه لکلک ویجی باجاروک زیاره گنده قرقور و مشکن این روژاوای همای جهیلا هیزن حکمت شامه و هاتنه توپاران کرن هم وقتی و بالافرین کشویل آسمان هرمه جدیگرن سهره اشکره کرکو هیزن حکمت شامه ین بندن کنترول ین در دور هرما بیچک بدهان توپان در دور مشک انکاو و قرقور ان سهل الخاب ان روجاویه همایه توپاران کرنه هر و در دورا باجارو که مرر ناسان ان باکور ایدلی جهاتیه توپاران کرن کنگره حوجدارین پیدوی تایبت بداوی بو کنگره یکمین حوجدارین پیدوی تایبت دوهلمن بچهات پیکانین و بداوی بو پشت ریز گرتن هفسروک کمیته کارین جواکی راقیه جهات الحسن آخوی گود حتی نها لگوری دانیان هجمار حوجدارین پیدوی تایبت زیدتیر هزارین و 20,000 گازین مهنه پشت آخافتن و نرخاندن لسر راپورا سالانه کنگره به انجام نامه که بداوی بو لانجام نامه ده نه خلهاتن ریز گرن و دبیجه دوی توای روبرین باکور و نشاط سوریه بدیوی تایبت بک بینه و نویسگه جی ورن رکوبک کرن دوی رخستن و کارسازی پشکری حوجداران بکن با بلاکرن حوجداریان جی بکردینه و باش بینه پیکانین امی ببین پرین آشتی کمیته چاندو شینواران آمیجزا سیویل راقیه ببی دروش مهل ناوندا چانده یا باجر شبهورک ارگانزه کرد هنرمندین کرد و عرب بسترانن خودمه که خوش جی پیکاتین باجر را پیشکش کرن بله گودارن هجا بله که ام خاطری خو بخوازن و چکه لزگین کتیه بر دستمم دخوازن بوره پار و بکن لجولترا لیجی اپراسیون او شر قومیه هات زانه کل جولترا ناوچه لیجی پشت اپراسیون دنگن چکان هاتیه ده ساعتن شویده لجولتارن گوندن جوفیتنه beş jişt û dereqolê yên bi ser navçeya Liceyê Amêdê ve operasyona leşkerî hatiye destpêkirin. Hat ragihandin ku piştî operasyonê li Herêmê operasyonê dengên çekan jî hatiye. Hatiye erkenin ku bi deverên operasyonê ji hêla helîkopteran ve tê bombebarankirin û operasyon didome. Pêlêgodarên hêja menûçeyên saat 11 pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.
قمرامن اب نشان سر خاطر دل رزد خود غمنا غضبنا يقندنا ولكن قاصد لو ما جمنك من الطاغى على سكاها كبار على تقيس بك اخر جناك مرحبا يا تسلاوي بلاني باشا خك جقال مي خمرابه اتك خد وشي جبر فاج براج سنك امان دا عجمله dilbereye aziz buna hatırına ve tebrime ظالم انسانم جاکات چایانی امرا